Vodikovi ioni su protoni koji nastaju iz atoma vodika. I u našim tjelesnim tekućinama nalaze se u vrlo malim koncentracijama. U tjelesnim tekućinama zdravoga čovjeka njihova se koncentracija kreće u rasponu od 45 do 35 nanomola po litri. Nano je prefiks koji označuje 10 na -9. Zbog tako niske nanomolarne koncentracije uobičajalo se u fiziologiji i u medicini kiselost tjelesnih tekućina izražavati kao pH. Da podsjetim, pH je negativni logaritam koncentracije vodikovih iona. Drugim riječima, negativni logaritam od 45 nanomola je 7,35, a negativni logaritam od 35 nanomola je 7,45. Pa tako u fiziologiji smatramo da je normalna koncentracija vodikovih iona raspon pH od 7,35 do 7,45. U tom rasponu naši enzimski sustavi optimalno djeluju. Radi usporedbe, to je otprilike, dakle ta nanomolarna vrijednost, 45 do 35 nanomola, je otprilike milijun puta manja koncentracija od jednog drugog iona, o kojem ćemo puno govoriti u regulaciji acidobazne ravnoteže, a to je hidrogen karbonatnog iona, HCO3-, koji je puferski par ovim vodikovim ionima. Ili da kažem još drastičniju usporedbu, ova koncentracija vodikovih iona je 3,5 milijuna puta manja nego što je koncentracija natrijevih iona u izvanstaničnoj tekućini čovjeka. I dakle, sad kad razmišljamo, to je toliko niska koncentracija, zašto uopće treba razmišljati i govoriti o fiziologiji, o homeostazi vodikovih iona? Kako nešto što ima tako malu koncentraciju uopće može i uopće utječe na bilo šta u svom okruženju? No, naravno da treba, jer vodikovi ioni, odnosno protoni, su vrlo reaktivni i oni bitno utječu na kemijske reakcije u svom okruženju, a to se posebice odnosi na bjelančevine, a to se posebice odnosi na enzimske sustave. Da bi enzimski sustavi mogli normalno funkcionirati, potreban je ovaj optimalni pH od 7,35 do 7,45. Zbog toga su se razvili homeostatski mehanizmi koji vrlo precizno održavaju pH tjelesnih tekućina u tom rasponu i ne dozvoljavaju bitne promjene pH tjelesnih tekućina i taj sustav je onda jedan od najpreciznije reguliranih sustava u našem tijelu. Zbog toga se u zdrave osobe normalne varijacije plazmatske koncentracije vodikovih iona kreću u jednom vrlo uskom rasponu, od samo plus minus 3 do 5 nanomola po litri. Međutim, u ekstremno patološkim situacijama čovjek može preživjeti primjerice smanjenje koncentracije vodikovih iona na svega 16 nanomola. Dakle, od ovdje normalne donje granice od 35 milimola koncentracija se može smanjiti na 16 nanomola, što odgovara pH od 7,8. Odnosno, koncentracija se vodikovih iona, a da čovjek preživi, može povisiti od ove ovdje normalne gornje granice 45 nanomola na 160 nanomola, pri čemu je pH 6,8. U kliničkom okruženju govorit ćemo u ovom slučaju o acidozama, a u ovom slučaju o alkalozama. Dakle, kao što vidimo, čovjek može preživjeti velike promjene koncentracije vodikovih iona.
može proživjeti promjenu koncentracije vodikovih iona od 160 do 16, dakle 10 puta. Dakle, čovjek u ekstremnim situacijama može preživjeti deseterostruku promjenu koncentracije vodikovih iona ili drugim riječima promjenu od 1000%. 1000%. To ne možemo naći ni kod jednog drugog iona ili bilo koje druge tvari u našem tijelu. Dakle, možemo zaključiti da usprkos toga što su vodikovi ioni vrlo reaktivni i bitno utječu na kemijske reakcije, čovjek može preživjeti jedan široki raspon promjena koncentracije vodikovih iona od 1000%. Dakle, žilavi smo jako.